Hadin wajur I auri halapangap nin kesengi haperdi ki Karbi wa ki Penar, ne kesengi wan ki Bor District na West Giant Hills wa na West Karbi Anglong District, da ye chem ki halapangap open by yaini ikam. Ne liang ke West Giant Hills da wan mikmat da udisi UBS Solia wa OSP usi serti, kat wana West Karbi Anglong District kentup ki ya ke DC ke Krishna Barwa wa OSP UI Barwa. Hagani ke ya kalam ne liang ki Karbi debu ke ya kimat dawa wa put ya kidin wada thung halum mo perden wa halum peden peniar ki wada yo ke chnong langba ke Meghalaya Basin Development Authority ki wadang dep thung hagini ki benai wada dep hapo ke chnong lapangam. Wei lada ki penar put ki ya kini kidin isuk dawani wei ki penar uyo ki wa a ya ukba wada dep thung wa kentup lang ukba wa hanong jorong. Ki Karbi da ongki wam to uthung ya kini kidin dewe edaw wa ini to itaw wadang ya khajia. Ne liang wan ki Bor Pulit Assam da kular ki wa yada ya ki penar wa lai a ya ukba wa darep ki hanong jorong wei to open tip ki chwa wa lai ki chakini ki thaw khnang wa ki Pulit uyi ki wa le ye kam yongki. Cho da kular ki Pulit Assam wala da ki wa pen kulmar daw kem ya ki wei da wan pen yu hakmat ki wa chong chnong ka lapangam wa pen sekhet ye ni. Ne liang wan udisi ke West Giant Hills da ongu, wagani ke jachem niks ngi to ko job de wa ong, wadang la wa put ye kini ki din yo ra ki hapo katrok yo thung chawi, ne bha wadang kor ukba ukhu ye kini ki din kamaman katte. Uwahe chnong ka lapangap udaymon mi lengdo da pentibu, waya kaya lang pajba uman common step hewa open sengaw ya idawa ki Karbi, way nay te uyi uray hajrong ini ikam, lada daw put na mo mput ya kini kidin. West Karbi Anglong hamren SP National SP doki kalian ini na West Karbi Anglong SP lang ba ini yang ba slong ini ba bikin slong ya ya ba slong kam di daerah ba ki nak Assam kin lum put shu ya pada bang balik benrep yukba benhod yukba aba kadang tang kawe ke condition na kalian juki kalong kidan ki dia mensuai ibadat tung na kalian ka kalian kebisen dia kalian kata apa nastai Karbi ki tut dia kata wala adon ki dia itu tinggal rai pada yang ni ba in weng noi ki dia marhanga gile ngom ne meeting kamu kodor how ba man dia atau kombat pada ban tidak no ya ka rep pada saat itu dia ru isia stand up exercise pada ka kamban ban weng noi ki dia nang tu mulai bersyukur mencuba pathar no sini stai ban lumba ban song ba sekali ban lumba ban bonora pada hakoi ke jaka ban thung piang ni ki hakoi ke jaka pada mana satai shedan te jing thut tang ni ta noi begilai kular hi bikin ai kali kaliang ke kemon kaliang ki bikin dai ki nong rep ni ki polis bikin ai ke jingada bikin nong song nang tai ru kila ki ong ki disi mentan bahkan kan ki baki ong bakin yarap ru kam rep kam otba kau ban saja no kini kan selang jano hisyen desina no kayo bolon no kalai direction kalau meeting ke job tamang lumdon ladadon kila ong himentan ru ladadon ulu na kalian joki na satai kiba penthut lani VR kiba kwa ban penkulmar yang ni kejeng keren suk wasam polis un arrest gitu on the spot un peliru ye padba ini sini bal arrest gitu beliau dikatar kin yo confidence ke beliau ini meeting kepada pemerintah lagi ahli di Bor District dan sekian lembaga senong ingin sekian pakaian yang resmi kesini bayar contoh ya dari senong naga pemerintah kecinguan kecongki dan hari ini kita dapat dengan meeting ngiyau sekian kawai kamat cintawa na kalem jom ki pagkabi tang na kontak ki ding ki pamilya thungkun ki nongsong snong na kita habite ki lum thor tanan lian jom ki thung thor pasnong lo ngal lem jom ko marang pasnong na hapan ai ya ketika jing pentip sedor pasnong sang dor pasnong lo kan ai ya karai ko stem na kontak na agenda ki berjawan la kan sini Nasya malong na ay play ya ki atlet ki district administrative namba ki police department na kecing alam pati SP na pro ate nasya malong cingwan to jongi joki ha dari sini
kalau ka jingman toy na ka sungi kum ka sinam